Amahoro y'Imana bane namwe mukurikira PBO Entertainment TV, ngiye kugaruka ku makuru y'imikino ari kuvugwa muri transfer i Burayi, cyane cyane mu ikipe ya Arsenal, mu ikipe ya Man United ndetse no mu ikipe ya Chelsea. Nizo ndi bugarukeho ku bakinnyi nka Gyökeres, Eberechi Eze, Rashford, Mbeumo, Nwaneri, Victor Osimhen n'abandi. Reka nze mbyinjiremo mu buryo bwihuse. Ikipe ya Arsenal cyane cyane reka ariyo mperamo niyo kuvugwamo amakuru menshi, duhereye ku musore witwa Victor Gyökeres. Victor Gyökeres kugeza muri aka kanya, muri iki gitondo, amakuru ahari aravuga yuko yaramaze iminsi adakora imyitozo, kandi koko niko byagenze. Amaze iminsi atitabira imyitozo ya Sporting. Bikaba bivugwa ko perezida wa Sporting, nk'uko bivugwa na Fabrizio Romano, umwe mu bakurikira transfer ndetse n'amakuru y'i Burayi ari exclusive mu mikino cyane cyane football, aravuga ko perezida wa Sporting yitwa Frederico Varandas yari yatangaje ko atigeze agaragara mu myitozo. Gyökeres mu gihe cyose gitambutse ntiyagaragaye mu myitozo, kandi koko ngo niko yari yanamubwiye amumenyesha ko atazigera yitabira imyitozo bitewe n'uko yamugambaniye. Sporting rero ngo yaramugambaniye, kandi uyu Varandas, perezida wa Sporting, we yari yavuze yuko nubwo yaba ashaka gusohoka, byanga bikunda mu gihe kiri imbere ibi bizamugora bitewe n'imyitwarire atangiye kugaragaza. Ni message rero ikomeye yari yahawe Gyökeres, ndetse na Gyökeres ubwe yatanze yanga kwitabira imyitozo bitewe n'uko ubundi ikibazo ko cyari kimeze nuko ubundi Sporting yari yarumvikanye na Gyökeres ko ikipe yose izaza imushaka ikashobora kugeza kuri miliyoni 60 z'amayero, Gyökeres azasohoka muri iyi kipe arayikinira. Hanyuma Arsenal yo izi miliyoni yarazitanze izigezaho, ndetse byanavuzwe yuko yagejeje kuri miliyoni 65, ariko nabyo byanditse mu masezerano. Iyi Sporting itangira kumwifuzamo bitewe n'uko Arsenal yabonye yaje ifite amafaranga, ihita yongeraho iravuga ngo twebwe turashaka ko mugeza kuri miliyoni 70. Arsenal rero nayo iti ntabwo ayo mafaranga tuyatanga. Ubundi yabanje gutanga miliyoni 60, nyuma yaho yongera 5 bizaba 65. Sporting irabyanga, iravuga iti muzaduha miliyoni 70, muraduha miliyoni 70 imbumbe, noneho hakurikira hiyongereho miliyoni 10 za add-ons. Kugeza rero ku munsi w'ejo ku cyumweru, situation ya Arsenal na Gyökeres, ubundi abafana ba Arsenal bumve ko ikibazo kitari Arsenal kuri uyu munsi, kuko Arsenal yo yashyize imbere kugura abakinnyi muri iyi mpeshyi, muri mercato, mu buryo bufatika, igasohora icyo bita big money ku bakinnyi benshi. Niyo mpamvu harabo mwagiye mwumva harimo nk'uwitwa Christian Norgard we yamaze gusenya, abitwa ba Zubimendi bamaze gusenya, ndetse ubu iri kuri Noni Madueke nawe uri hafi gusinya. Ikaba ndetse iri no ku wundi mukinnyi uri guturuka muri Valencia, nawe ndaza kumugarukaho mu kanya. Hanyuma kuri idosiye ya Victor Gyökeres, Arsenal ikavuga iti ntabwo dushobora kugeza kuri miliyoni 70 ngo tuzatange na add-ons za miliyoni 10. Icyabayeho rero, Victor Gyökeres ntabwo yumvaga ukuntu Sporting kandi yamuhindutse, kandi Victor Gyökeres yari amaze kumvikana na Arsenal kwizamuha amasezerano y'imyaka 5 n'ibindi byose bari baramaze kumvikana. Kuri ubu rero amakuru azindutse avugwa nuko uyu Gyökeres yamaze gukora buri kimwe cyose kugira ngo abe umukinnyi wa Arsenal, kuko ngo hari n'ikipe yo muri Saudi Arabia yaje yegera Sporting irayibwira iti ko tubona ibya Gyökeres bikomeje kugorana mwamutwihereye. Sporting yo iravuga iti nta kibazo, ariko nk'uko Fabrizio Romano yabivuze, iyi kipe yo muri Saudi Arabia yatanze icyo bita big money, amafaranga meza cyane. Sporting itashoboraga gusubiza inyuma kuko bigaragara ko ikiyishakira ari amafaranga, ariko kampu ya Victor Gyökeres irababwira iti thank you, ariko ntabwo bikunda, only Arsenal. Mwakoze cyane, ariko twebwe turashaka Arsenal. Bishatse kuvuga ngo Arsenal byanga bikunda
iraza gusinyisha uyu mukinnyi. Rero situation aho igeze ubu ni uko bari kuganira utuntu twa nyuma. Ikintu cya mbere bari kuganira ni icyitwa komisiyo y'10% ya agent. Umu agent wa Victor Gyökeres aba agomba guhabwa komisiyo muri transfer zose, niko bigenda. Hari ubwo rero ikipe yamugurishije ari itanga iyo komisiyo, ariko kugeza ubu Arsenal nayo yahawe uburyo bwo kugira uruhare muri iyi komisiyo y'10% igatanga igice, ndetse na Sporting nayo igatanga igice, kandi ku mafaranga byahindutse byabaye $66,500 by'amayero niyo Arsenal iri gutanga, kandi kongeraho na add-ons za $10,000 nk'uko bisanzwe, byo nta cyahindutse. Ubu rero igihari nanone nuko bari kohererezanya email hagati ya Arsenal na Sporting ziganira kuri izi $10,000,000 naho izi $63,500 z'amayero zo Sporting yamaze kuzemera, ahubwo izi $10,000,000 structure cyangwa se schedule y'uburyo Arsenal izayishyuramo nicyo kintu basigaye barimo kuganiraho, naho ibindi byose bisa nkaho byamaze kujya ku murongo. Isaha n'isaha, yaba ku gicamunsi cyangwa se umunsi wari wose, Arsenal ishobora kumvikana mu buryo bwuzuye n'ikipe ya Sporting kuri uyu mukinnyi Victor Gyökeres. Akaba ari umwataka nimero 9 ikipe ya Arsenal imaze igihe ibabaye, nyuma y'uko uwo yari yaraguze aturutse muri Manchester City ni Gabriel Jesus atagize icyo abagezaho mu by'ukuri ugereranije n'intego za Arsenal ibifite zo gutwara igikombe cya shampiyona. Kugeza ubu rero situation ya Victor Gyökeres nuko imeze. Reka dusimbukire nanone tuvireyo rimwe kuri Arsenal. Arsenal ifite indi transfer kurwana nayo ya Christian Mosquera. Christian Mosquera akina mu ikipe ya Valencia. Uyu Christian Mosquera ni umudefenseur, yari yavuzwe mu minsi ishize ko agomba kuza muri Arsenal, ndetse we nawe ngari gupushinga cyane cyangwa se ari gusunika cyane ikipe ya Valencia asigajemo umwaka umwe wa kontra, avuga ati munde kure ngende. Iyi Valence rero nayo ikabisa nkaho iri gushaka kumubanira cyangwa iri gutuma idashaka ko yagenda, bivuze ngo ishobora nayo guhomba byose. Niyo mpamvu iyi situation ya Mosquera kuri Arsenal na Valence nayo ishoboka ko isaha n'isaha yabirangiye, bitewe nuko Valence nayo ntabwo ishobora kwemera guhomba amafaranga, ko ishobora kumukuramo nibura $35,000,000 ntabwo ishobora kuyahomba nk'ikipe iri hasi kandi ihora iprofita ku bakinnyi bayo bayizamukiyemo. Hanyuma twerekeje ku mukinnyi witwa Nwaneri. Ikintu gihari nuko mu byari byavuzwe ku munsi w'ejo ku cyumweru, yari yaganiriye na Arsenal ariko biciye nanone mu muryango we. Arsenal ubundi ntifuzaga kurekura uyu Nwaneri kuko hari haje ikipe yitwa Chelsea ishaka ko mu kugurisha Noni Madueke muri Arsenal yahita profita igahita yegera uyu Nwaneri, igahita imukorera icyo bita hijack cyangwa se igahita imujyana ishingiye kuri transfer ya Noni Madueke. Ariko Arsenal yahise babwira ngo no, ntabwo bishoboka, Nwaneri ntabwo dushobora kumurekura, mwitwaje ko tugiye kugura namwe Noni Madueke. Icyabayeho rero nuko Arsenal yahise iva muri iyi deal ya Chelsea na Nwaneri yo kubagurisha uyu Nwaneri nyine, ahubwo ikahita yinjira mu biganiro mu buryo bwihuse kugira ngo hatagira n'indi kipe ifite amafaranga menshi iza kureba uburyo yasenyesha uyu Nwaneri rero ubusanzwe asanzwe ahembwa ibihumbi 3 by'amayero, kugira ngo biravugwa rero yuko uyu mukinnyi araza gukubirwa inshuro byibura hagati y'ebyiri n'eshatu, ni ukuvuga ave ku bihumbi 3 agere hagati y'ibihumbi 6 n'ibihumbi 9. Ni ukuvuga ushobora kumva aya mafaranga ukumva ari amafaranga make ugereranije n'abandi bakinnyi muri professionnel, ariko twibuke neza ko yari umukinnyi ukiva muri academy. Ntabwo aya makipe structure yayo iyemerera guhita azamura imishahara ku rwego ruri hejuru cyane, nubwo nanone aya mafaranga atari makeya ugereranije nuko abandi bana mu makipe barerewemo bahembwa. Kuko nka Rashford urebye uko yazamutse bamuhaga 1,500, bivuze ngo uyu Nwaneri
ku gihe cye n'imyaka ariho ugereranije n'iki gihe Rashford angana gutya yamurushaga umushahara. Ubundi mu bakinnyi bivuze ko mu bakinnyi ubundi uhembwa menshi ari umukinnyi wo muri Tottenham uhembwa ibihumbi ni umwe mu bakinnyi bahembwa menshi, harimo n'uwo muri Tottenham witwa Ashley Gray uhembwa amayero 74,000 ku cyumweru, mu gihe witwa Yolo wa Man United ahembwa 114,000 ku cyumweru. Uyu rero Nwaneri burari mu bantu bahembwa amafaranga menshi, kuko bivuze ko mu gihe cy'umwaka yafataga 414 mu gihe cy'umwaka. Uyu rero Nwaneri ubundi impamvu Chelsea yamushakaga bijyanye na performance yagaragaje muri sezo ya 2024-2025. Ku myaka ye rero 18 byagaragazaga ko afite akazoza mu myanya yose y'imbere, aho babashaga kumushyira ni kenshi yagiye atsinda ibitego cyangwa se agatanga ama-assist mu gihe cyose yabaga yashyizwe muri la myanya y'imbere asimbuye. Ikindi kiri kuvugwa mu ikipe ya Arsenal nuko uwitwa Leandro Trossard ni umubirigi, akaba akina ku ruhande rw'ibumoso, ashobora kuba agiye kujya mu ikipe ya Bayern Munchen nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru byinshi i Burayi. Byavuze ko Vincent Kompany yifuza uyu mukinnyi mwene wabo mu rwego rwo kugira ngo amukinishe kuri uru ruhande asanzwe afiteho ibibazo. Ni mu gihe Leandro Trossard byavugwaga ko ashobora kujya muri mu ikipe imwe y'i Burayi, ni kwa Jose Mourinho, ariko nanone amakuru yavuzwe ku munsi w'ejo akaba atangaza ko ashobora kujya muri Bayern Munchen, bijyanye n'uko Arsenal iri gushaka abakinnyi benshi bo ku myanya y'imbere. Reka tuvuge ku yindi mega transfer ya Victor Osimhen. Victor Osimhen ni umukinnyi wavuzwe cyane mu makipe akomeye yose, ariko bikagaragara ko nubwo ari kuvugwa ntibyari ibihuha, ntabwo makipe akomeye yigeze amushaka, ahubwo hari ikipe yo muri Saudi Arabia yamushatse, we arayanga bitewe nuko yavugaga ati njye ndacyafite imbaraga zo gukina i Burayi ku rwego rwo hejuru, cyane cyane ko anatagetinga yaba igikombe cy'isi yaba n'igikombe cy'Afurika. Uyu rero Victor Osimhen ubusanzwe ari mu ikipe ya Galatasaray yatijwemo na Napoli, ari nayo kipe abereye umukinnyi, ariko iyi Galatasaray nyuma yo kubona yuko Victor Osimhen ayikiniye imikino akayitsindira ibitego byinshi akaba na top scorer, yahise ihitamo ko igomba kumugura. Napoli igakomeza kunaniza amakipe ivuga ko igiciro ndakuka ni $75 z'amadolari. Napoli Galatasaray yayizaniye $40 imbombe. Napoli irayababwira ngo ntabwo amafaranga tuyemera, niba atari 75 imusubireyo. Nta yindi kipe yigeze yagezaho. Ku munsi w'ejo ku cyumweru icyari kiri kuganirwaho nuko Napoli ikipe Victor Osimhen yatijwemo ya Galatasaray yababwiye Napoli nyir'umukinnyi ko izi $75 iri buzitange nta kibazo, ariko ikayatanga mu byiciro. Mbere na mbere yavugaga ko iri butange $40 ako kanya imbumbe, ikazishyira kuri konti ya Napoli. Noneho $35 ikazazitanga muri installment, no kuba mu byiciro bitandukanye. Nubwo kugeza kuri ubu uko situation ya Victor Osimhen imeze, araguma muri Galatasaray, kandi araguma muri Galatasaray kuri izi $75. Icyo bari kuganira no kuvuga ngo izi $35 zisigaye za installment zizishyurwa mu byiciro bingana iki. Nicyo ngicyo gusa. Napoli nayo ku munsi w'ejo yari yabwiye Galatasaray ngo nimuze aba kampu ya Galatasaray yari yagiye mu Butaliyani kuganira na Napoli no kuyereka no kuyiha icyo bita garanti, bank garanti, ko aya mafaranga koko izayabaha. Nicyo bari kuganira ku munsi w'ejo. N'ubu rero nibyo bari kuganira ngo noneho niba amafaranga koko tubona ko ahari muzayatwishyura mu bihe byiciro. Nicyo bari kuganiraho kugira ngo bafinalize, ariko Victor Osimhen we nta yindi kipe ari bujyemo, nubwo Man yaje kugira ngo imusimbukane
yari yamaze kuzamo ku munsi w'ejo. Byari byavuzwe ko Man U byagezaho igafata umwanzuro akavuga ko igiye kumujyaho mu gihe ibona ko atari yasinyira ikipe iyo ari yo yose. Situation rero ya Victor Osimhen ni uko nguko imeze. Reka tujye kuri Man United ku mukinnyi witwa Mbeumo. Ubundi kugeza ubu situation ye ya Mbeumo usanzwe ukinira ikipe ya Brentford, ni ukuvuga ubundi Brentford yimushakamo miliyoni 70 zidacikamo, mu gihe Man United yari yatanze miliyoni 55 z'amayero barazanga. Man yisubirayo itanga miliyoni 60 z'amayero, ariko kumvikana byaranze. Niyo situation yari ihari ku munsi w'ejo ku cyumweru, ngo keretse ari uko Man izamuye ikageza kuri ziriya miliyoni 70 zishyitse, nibwo Mbeumo ari bujye mu ikipe ya Man U. Mbeumo rero yarakaye, ntabwo yumva ukuntu atajya muri iyi kipe ya Man U, kandi yaramushatse, yaratanze n'amafaranga yakabaye agurwa, kubera ko iyi kipe ya Brentford n'ubundi yari yarumvikanye na Mbeumo n'ubundi ko hari umuntu uje kwishyura miliyoni nibura 50 azasohoka muri iyi kipe. Mbeumo rero agira performance nziza, bituma iyi kipe ya Brentford yongera gutekereza kumugurisha, ariko imugurishijemo amafaranga menshi. Yareba n'izindi kipe uburyo ziri kugurisha abakinnyi ku mafaranga miliyoni 60, nk'abo bantu ni Madueke bari gushaka kujya muri Arsenal kuri miliyoni 67, miliyoni 57 ngira ngo, n'abandi bari kugenda bagurwa kuri miliyoni za 60. Brentford ikavuga ngo umukinnyi wacu watsinze ibitego birenga 20 muri iyi shampiyona, ni gute turamugurisha ikipe yo muri iyi shampiyona bakaduha miliyoni 60 gusa? Bakumva rero barimo kumwifuzamo izo miliyoni 70. Nuko situation ya Mbeumo imeze, ariko isi yaha n'isaha nawe ushobora kumva birangiye hari aho bahuriye, Man U ikazamura amafaranga kuko iramukeneye, cyangwa se nanone Mbeumo yakwivumbura, Brentford ikaba yageraho ikavuga iti reka tumutange n'ubundi kugira ngo tuzamuhombe. Ibiganiro rero byo ntago byari byaba off cyangwa se byari byahagarara, biracyakomeje, nubwo bisa nkaho bikirimo iryo dindira, bitewe nuko uruhande rwa Brentford ntago rushaka gukozwa ibyo kugabanya amafaranga agomba gutangwaho. Urebye kuri transfer nyirizina nagombaga kugarukaho, ziri gusa nkaho zijya ku murongo ku ruhande. Izindi nagarukaho zibayabaye ni nk'uwitwa Alvaro Carreras wagiye muri Real Madrid, we birazwa avuye muri Benfica kuri miliyoni 50, ni defenseur. Jordan Henderson wa Liverpool yagiye muri Brentford. Cristiano Mero byavuzwe ko yajya muri Atletico Madrid, ariko ntabwo Atletico Madrid yigeze imusaba mu buryo yohereza nyine official request muri Tottenham. Rero Cristiano Mero mu yandi magambo n'umukinnyi wa Tottenham buryo budasubirwaho, keretse haje indi kipe imwifuza, ariko kugeza ubu nta official request yaje muri Tottenham. Barca nayo ku munsi wo kwa gatandatu n'ejo ku cyumweru yari gukora kuri dosiye ya Frankie de Jong mu buryo bwo kugira ngo bamwongere amasezerano, nubwo mu minsi yashize byari byaragoranye bashaka yuko asesa amasezerano nabo, ariko ubu barabona ko ariyo mari bafite mu kibuga hagati. Baganiriye nawe, bamaze iminsi baganira nawe kugira ngo barebe uburyo bamwongera amasezerano, kandi ibiganiro biri ku murongo mwiza. Nuvuga ngo yaba Frankie de Jong uruhande rwe, yaba n'uruhande rwa Barca, bose baremeza badashidikanya ko bari buze kugeraho bumvikana, hanyuma agashyira umukono ku masezerano yongera ayo yari afite. Hanyuma rero Tottenham yo yamaze kwakira uwitwa Mohamed Kudus n'uwitwa Morgan Gibbs White. Ngira ngo abo bakinnyi bombi ni abakinnyi b'ikipe ya Tottenham. Hanyuma undi twagarukaho mu magambo makeya ni kuri Barca yaguze umukinnyi witwa Rooney Bargi afite imyaka 19, akaba ari umuwinga uca ku ruhande rw'iburyo, ariko
deal ye ikaba irimo n'umuvandimwe we w'impanga ye witwa Ryan Bardi, nawe ngo ashobora kuba umwe mu bazanwa n'iyi transfer bavuye. Uyu Rooney Bardi yavuye muri FC Copenhagen, we biro official Barca yamaze kumwinjiza muri squad yayo. Nyiri kuri Barca ndaza kuhita ngaruka kuri Arsenal nayo nsorezaho gatoya. Barca nanone byari byavuzwe yuko yifuza uwitwa Marcus Rashford, ariko siko bimeze. Ahubwo Marcus Rashford niwe wifuza ikipe ya Barcelona, ahubwo Barcelona ikaba itarigeze imusaba ikipe ya Man United. Ngo situation iri cyaraho, haracyari mu icyo kintu cyo cy'ikibazo hagati yo kumenya ngo ese Marcus Rashford ko atari bugume mu ikipe ya Man U arajya mu ihe kipe wakifuza Barca, ariko Barca yo ikaba iri kuri Luis Diaz wa Liverpool. Kandi impamvu Luis Diaz bishoboka nuko ahembwa amafaranga make, kuko ahembwa mu bihumbi ngira ngo 50 by'amadolari, mu gihe Barca yo yifuza kuba yamukubira 2 na 3 ndetse no hejuru ku masezerano ishobora kumuha. Bivuze ngo rero ubu biracyari aho. Kandi uyu Luis Diaz mu gihe yari muri Colombia mu minsi ishize ari mu biruhuko, bamubaza yatangaje ko we azaganira n'ikipe ya Liverpool bakareba icyaba cyiza cyangwa se icyo bamugenera muri future cyangwa mu minsi iri imbere. Bivuze ngo ntabwo yigeze yerura niba ari kuganira niba bararangizanyije ari umukinnyi wa Liverpool koko, kuko ibundi y'umukinnyi yumva ari confident enough, yumva koko yamaze gusinya amasezerano, aravuga ati ndi umukinnyi w'iyi kipe nta bindi, cyangwa se iyo yavuganye na equipe. Ariko yashyizemo ako kantu ko kuvuga yuko azaganira nabo bakareba aho bahurira. Gusa iki kintu cyitwa amafaranga Liverpool n'ibita yazamuye, Barcelona ishobora hijackinga ikabira mutwaye mu buryo bworoshye cyane, mu gihe kandi Liverpool biri kuvuga yuko uwitwa Ibrahima Konate usigaje umwaka umwe nawe yakomeje kugorana mu biganiro, ngo ntabwo ari gushaka kumvikana n'ikipe ya Liverpool. Yagerageje kumwegera ariko arabibwira ati nta by'ibiganiro, nawe biraterwa n'iki n'amafaranga, kandi ngo ashobora uruhande rwe kuba rwarumvikanye na Real Madrid nk'uko isanzwe bigenza, nk'uko yatwaye umukinnyi wayo mu minsi itambutse wacaga ku ruhande rw'iburyo inyuma. Ngo n'uyu nguyu nawe bashobora kuba baraganiriye bakamubwira yuko ibyiza ari uko yareka kongera amasezerano bakazagendera ku buntu. Ariko kandi Real Madrid ikaba yaravuganye na Liverpool irayibwira ngo reka tubahe miliyoni 22 uwo mukinnyi tumutware. Liverpool rero ubwo biracyari aho mu gihirahiro, iri kwibaza niba umukinnyi atongera amasezerano ishobora kwakira iyo miliyoni 22 cyangwa ishobora kuvuga ngo n'ubundi yaradukoreye, reka aho kugira tumugurisha amafaranga ye ntikize tumureke amasezerano arangira dukinire uyu mwaka maze tubone kumurekura. Rero situation ya Ibrahima Konate nawe nuko nguko imeze. Ubwo mu gusoza ndagaruka kuri Arsenal gatoya, yamaze gutanga bid mu ikipe ya Chelsea, yari yitanze bid ya mayero miliyoni 45 ku mukinnyi mumbabarire, hano ntabwo ari kuri Chelsea ahubwo ni kuri Eberechi Eze mu ikipe ya Crystal Palace. Yatanze miliyoni 45 za bid ku buryo Crystal Palace nayo ubwayo itarimo gukozwa iby'aya mafaranga, kuko yo iravuga ngo ubundi uyu mukinnyi agomba kuzira miliyoni 67 z'amadolari. Urebye ufasha amafaranga yagurwa yishyiraho na bonuses byose. Uyu rero Eberechi Eze nawe biri kuvuga yuko ashobora kuza mu buryo bwihuse cyane, ari nayo mpamvu Trossard ashobora gusohoka muri equipe nk'uko nabigarutseho. Kuza kwe bishobora gutuma abakinnyi bamwe basohoka, harimo uyu Trossard, harimo n'uyu mukinnyi Gabriel Martinelli, kuko uruhande rwe uyu Eberechi Eze byanga bikunda ni hashobora guca cyangwa se agasimburana na Bukayo Saka mo kimwe, bitewe n'uburyo Michael Arteta yapanze equipe. Rero umukinnyi witwa Eberechi Eze ubundi yakinnye imikino 43 muri competition zose, atsinda ibitego 14, atanga assist cyangwa se imipira ivamo ibitego 11. Afite imyaka 27 kugeza ubu.
rero muri Premier League yakinnye imikino 34 atsindamo ibitego 8, assist 8, ndetse agira uruhare mu bitego, yakoze ibikorwa biganisha ku bitego bigera ku nshuro ku bikorwa 10. Yakinnye iminota 2588 kugeza ubu. Rero izo nizo situation zihari mu makipe kuri za transfer zitandukanye. Iyi ni PBO Entertainment TV, nge mwumva nitwa Paul Biri. Turakomeza kubakurikiranira ibya transfer hirya no hino, cyane cyane izi big transfers ziri kugenda zihindagurika umwanya ku mwanya, amafaranga ahindagurika. Uyu munsi dushobora kuba twabwiye umubare, ejo tukababwira undi. Ibyo nyine niko niyo si y'amakuru ya transfer niko bigenda. Ariko kugeza ubu izi ni transfer zitakiri zirihuha, izi ni transfer ziri cyo bita imminent, zishoboka kugeza kuri aka kanya. Hari izo tutababwiye, ariko iyi transfer ziri imminent, hari zarangiye, hari n'izitari zarangiye, ariko hari transfer ziza zishoboka. Uvuga uti iyi transfer nkurikije source mfite, izi ni transfer nshobora kubwira abantu. Ndabashimiye rero kuba mwanteza amatwi. Amakuru yo nakagaruka muri byinshi bitandukanye, ku ngingo zitandukanye, yaba muri siporo, yaba muri politike, yaba no mu buzima busanzwe. Ndabashimiye, ciao.